لکامپا هولی یا روجهالات پارێزگەها حەسەکێ یا ڕۆژئاوای کوردستانی ئۆپراسیۆنا مرۆڤی و ئەولەهیە ji aliyê hêzên ewlekariya hundirîn ser bi rêveberiya Xweser û yekîneyên parastina jinê YPG dijî şaneyên Daişê didûme. Şaneyeke Daişê li gel tebabeke çek û teqemenî hatine desteserkirin. Endamên vê şaneyê li xwe mikurtên. اسمي وادي مخلف حماد، مواليد 2005. ناوی من وادی مخلف حماده جدایک بوی 2005 ما از لگل مالباتا خواه حدیثه یا عمباره بریا صعیفه سال 2017 در باسی سوریه بو پشترم چون کامپا هوله 2020 من عمر لهیبی ناس کر بریاوی از در باسی نافشانین داعشی بو منو چند اندامندن لناف کامپی جنک بناوه صدعا به تهمتا لاشفروشی کشت پشتر دمجمیر 11 و نیوه شوه هر کسی کی $5 جو عمر ورگرد. أنا اسمي علي مشعل يوسف من ريف منبج. از علی مشعل یوسفم جگندواری من بجیمه جدایک بوی 2007 دما داعش در باسی گنده مبو باوی من تولیوان بو ده دور پیچکرنا من بجیده هات کشتن بشره از تولی اشبال الخلافه بو ابو عمر الشامی برپرسه مبو لکامپا هولی از تول شانه عمر لهیبی یا عراقی بوم من لگلوان 4 گریار جیب جی کرن من دنابرا 150 حتی $200 ورگرد. اسمي أحمد محمد محمود صالح الشبلي من سكان الباب، مواليد 2007. از احمد محمد محمود صالح الشبلیمه خلک بابمه جدایک بوی 2007 امل هجین نشتجیبون از سال 2018 ده تولی اشبال الخلافه بوم از 6 ماهان لگل وان مام برپرس کورسا فیرکرنا ما ابو عمر الاردنی بو جور امچون بابه پشتی شهر ده سال 2019 ده امچون کامپا هوله کاری من چاودیری کرنا هیزین آسایش و گوهستنا چکان بو لناف کامپه. ئۆپراسیۆنە ئەولەهی و مرۆڤیە di qonaxa xwe ya sêyemîn de roja 27 çileya 2024 dest pê kiriye. Li gor hêzên ewlekariya hundirîn wan heta niha 34 endamên şaneyên Daişê li nav kampa Holê girtine. Di dema yekîneyên parastina jinê YPG jî gelek çek û teqemenî desteser kirine. Lolo Xan Rudaw